okurjera Abeebembezi ehururu neza kuyambaho gavumenti okushyikiriza ebigendererwa byayo ebyo kurwanisa ubworo okurabira omunyeto okukira munonga bari mu matendekero g'ebyemikono imwe twespectinga ngo muza kurunda emirimo mu gavumenti nk'abandi abakweza za university ninga colleges ezindi ezeza nabo ko nahurira courses mungi munonga nahurira mechanics nahurira mu engineering nahurira mu saruni nahurira mu na nebindi nkibanshi mayisa ngo waragaho immediate utandike ukore icyo cyuwashoma nicyo kurebera parish model na nemyoga tuinemu component ya youth eminyeto empowering munonga akwantu manyangu ebiro byo misho omusinge gwihangere rugurwe eminyeto nabwo cyo parish model eminyeto empowering kandi baragaha skillful parish model no mu myuga ba participating kandi baragama abantu bomugasho Abeebembezi pina maskongo encourage yatibwa mwamani okurabira mu matendekero g'ebyemikono abana nibija kushohora barukugito mu nkora abamwe bashomese n'abazire babo okubinga ubworo mu makagabo oyiraho hariho abari kuciti campaigning konka bakuciti campaigning nabona bataka cicengere kurungi nabwo cyo Abeebembezi turiyo tugezaho kushomesa abantu kugira ngo bacege then tubarumanye akiri kubatwara nabwo enci government yashitamire ikakitebeka abantu babo bamwe omuro bakama b'amashomero g'ebyemikono nobagira ngo nka government yabakwataraho betekatekere kubahwera okutungura program zayo ebintu bya technical ebyingi biri very expensive na yipite byonka bintu byo kucabana munonga za projects machines are very expensive shaba government at least it fund it here na ezo equipments ezi technical kwetaga nango zitera haroni twashara mpora nkabana bihanga batunga skills zikuma kandi nienda kumanyisa beji ngo government eriyo neta mwamani mingi munonga mingi okuhagira vocational colleges Abeebembezi aba nobagira ngo ehururu neija kuweraho cyango ngo ahabwo kuba abana binja barukuzo mu mashomero g'ebyemikono nobabano barugo mu makagaboro ahabwa TV West and area Sarutuguse.